Kuvele ke okushaqisayo lapha ke ngeqembu layo ke iHip Hop lapha ke iBlack Diamond mbukele ke iBlack Diamond ke kuvele ke ukuthi ke into ke ebahlukanisile lapha ke iyona ke imanager yabo embukele ke nazi ke indaba ezingena njengamanje ke umlandeli umculo lapha ke odume kakhulu kuona ke uTikTok usaveze okunye ke okushaqisayo ngeqembu labafana bale eMnambithi ke iBlack Diamond mbukele ukuthi ke kungani ke iyahlukana nansi ke ivideo ke ephelele echaza kabanzi ukuthi ke kungani ke iBlack Diamond njengoba ke sesibona ke isihlukene umuntu ke eseyiculela ngayedwana kodwa ke bengaxabene labaculi mbukeli nansi ke ivideo asiya lapha ke ezo comment section mbukeli sizo olwakho uvo ngalolu daba oluthe labekwa ilomlandeli womculo kaMaskandi mbukeli siyabonga. Into ethi iBlack Diamond ihlukane management nje imanagement nokungavumelani ngokwemanagement kanjani na like uma sise groupini noba u2 kuba khona abantu approachayo abanye bethi bafuna ukuthi beinvest ecareer yenu especially kuba bephuma kuambitious bathola nje ama-offer and boba u2 khona yedwa usuke ethi ayi mina ngithathe le offer omunye ebona ukuthi ayi memthembisa izulu nomhlaba and then kuba ukuhlukana kwegroup lokho futhi abahlukani ngabo ukuthi lapha bayalwa bahlukana besebehlukaniswa ukuthi okay lo njamanje usihamba nale management baphusha yena lo bese ukuthi lo mina ngihambela ngedwa ngizenze into yami so ama manager akasebenza kanje ayabuka ukuthi ubani odomeka kalula yabo bese bemthembisa izulu nomhlaba bemtshela ukuthi ayi sokuphusha thina manje bemphusha futhi yabona first bemphusha bamphusha besitanga ngempela but the problem ukuthi leyana ukuthi kwesinye isikhathi ama manager mfethu asuke azi ukuthi kahle kahle ekugcineni kwakho konke asefuna ukumnokha lo muntu loyo futhi mekuthi amnokhe kahle suke ngasabuye phela ufuna unokho record label uthi uyabalekela record label uphume ku-record label kube khona abantu abazoku-offerisha nje abama-sponsor bese ayi no thina uzoyiphathela umculo wakho but thina soba ama-silent member yabo bethule only find out nabo bazokuqedela kakhulu the reason why benza kanjalo because basuke bekubonile ukuthi yilo mfana lo shuthi ngingenza imali bese phuma basuke kade bekhalela vele ku-record label thothi abanye kade bekuhlebela bethi kodwa mungaphuma la only to find out ukuthi ngiyabe size ngalutho ekugcineni kwakho basuke ngeke bekusize ngalutho ngisho aka wayekhala ngemanagement yakhe bexabana aka no Benza babexabana njalo kwakuyipublic njalo at some point wayekhipha ifela investor esethu zama kuba independent aka ayikho idile right so egroupini ke kwenzeka kanje egroupini kuba khona umuntu oyedwa phakathi kwababili nabathathu oyedwa uzovela ethi ayingeke mina ngisasayini manje umsanga khona lo yedwa usuke ehlakaniphile and lo hlakaniphile basheshe kumuntu ke lo usile lo bethi kumphusha kancane bedonse lo bamdonsa kanjani lo nabenza sho ukuthi abantu abaseduze kwabo bayabathenga ukuthi abakhona ngitselo bengene endlebeni yakhe bethi imfana sokwenza istar bese bethi ungayinaki indaba idile bemfake yabo sesebuye benza ku Black Motion digital umculo Black Motion washada masinya yabo like image yakhe vela phuma ku Black Motion the same way ke nakudanya kwenzeka ngakhona image yakhe yabo iyaphuma ku Black Diamond the moment phela into umuntu mefuna ukunokho umbona ngani umbona ngokuthi ufike ku-isolate kulabantu laba bakhuluma iqiniso eduze kwakho qala isolate akakuthathi masinya lokho ekudonsa kancane the next thing bonke abantu osubuqale nabo kwenza leyo nto leyo asuke ebabonile ukuthi okay laba bazomconvince mase kudonse kahle mase yakuvezela kama true colors akho yabo so by the time sebemnokha ke umdida allegedly bazomnokha sekulate uzo realize sekulate Black Diamond ingasekho ukuthi bangishaya ke manje bangishaya fethu yabona isimple le muntu angiqamba manga ubuke fethu umlando wama group nje onke ubo nje umlando wani kaMgqumeni noMtshengiseni ngangike kuMaskandi uMgqumeni noMtshengiseni babecula ndawonye kwakhona osibhinqa amakhasana abavele bathi bona Mgqumeni wena Mgqumeni uyistar wena Mgqumeni uyistar bamthengela ifethu uMgqumeni bamsuse eduze kwaMtshengiseni yabo babe obhuti phela abantu laba babehamba ndawonye uMtshengiseni noMgqumeni bedla ndawonye behlupheka ndawonye kodwa sebebona baphakama babona ukuthi lo uMtshengiseni ngathi unenkani uMtshengiseni wayenenkani ngoba uMtshengiseni wayenenkani as much as yonke into nje ayenza but umuzi wakhe ngisho umuzi wakhe uMtshengiseni wayemuntu owazi ukuthi kufanele ngenzini nani yabo uyamona ukuthi ahle wayekade eboni wayeshesha ukubona futhi wakuyisipho sakhe uMtshengiseni ukuthi abone ukuthi hey like siyarojwa la yabo wayefuna ukuyiphathela umsebenzi wakhe lo munye uMgqumeni wayecula kahle impela uMgqumeni kodwa inkinga yakhe ayiyodwa
wayeshesha ukulutheka okwamenza ukuthi ekugcineni futhi sebemdonsile sebedlale ngabadla imali zakhe bayiqeda allegedly wagcina engenalutho ngoba kuthiwa make sure babe wayehlala nje eflatini umjidi yabo unathise kahle ke umuntu bebemdonse kanjalo akawuveza umuzi wakhe uyayiveza imoto but akawuveza umuzi wakhe ngakhuluma ngalonto akawuveza umuzi wakhe akaveza ama investment like uyambona aka-investe kulutho base bamtshela ukuthi wena focus kube ni superstar wena uyistar khuleka sokumultiplyela kanti lutho bafuna ukumnoka and futhi into efana understand umculo spiritual ayikumuntu vele kunokhe nje naye uza kuwena vele eqinisile yabo uyakusinda vele ukushaya ngesalamuze kuyise phansi engangukuthi musayine lama contract ngazi ukuthi udlisiwe ngathi udlisiwe ngisho umngane wakho maziyo atshela ukuthi ayibomngane phuma la ungamshaya ngomthetho kahle nomone success yami nefame yami kanti lutho isalamuza lo moya lo usuku athekile ukuthi uvela udomeke kwaleso sikhathi basebenza ngakho vele bamaqola